Hopeson Adorye, we Gyimifuo. Hopeson Adorye, mini wanu. Hopeson Adorye, o Maame check. Hopeson Adorye, we kramai. Hopeson Adorye, we dwenchie. Hopeson Adorye, mini gu wanu pe. Beef, oh, beef. Beef, oh, beef. Gyimifuo beef. I was here for social media. That's why I shit. I shit. I saw the silver SC ejaso. Na Tw3 jade so no na one fa dia so na don sa so. Who feel say papa. I was here for Nana Grada. They say the comfort the fan friend you say oh yeah evangelist. Osa aye reverend enti evangelist reverend mama pat asem na making abusuafo ye nyina yenim se mama pat free na wotwe wie ye eba besi na ide wa trend papa on social media ne so ne nyina ne se yewura samejamfi a ono aye communications director edema NDC amanyoko no ono a na sa Ghana Gold Wani board no ono na osa eda no a oye acting papa yi odi ne dwuma a enya asem ketwa na yingina yinim se oni agrada kohyiai na ohwe se na de na siaye na na se ye bia se na omkohyiai na samejamfi kwakota ne kem da agrada di na chia na oye mamifu weska mafu weska na samejamfi eja oyi sika no me ye sure pa se na Ghana sika bia ni ne ho nti ze aka wo ne ho ana dollars ene ja o kan wa na odema agrada de wie ne de ma asem no kura no ehu ye hi kura obi e kan wa asem te agrada ji sika ne wie ne ja o de kire kamera mu no say ai ma $10 every samejamfi wona ne o ka wie no as if say no one na social media users any politicians any TV hosts any omo pundits ni ade nyina na omo so asemi mu omo ka den ebinum chese se na omo si bashi agrada da nya asem ketwa ema ebi so cassette samejamfi ema me no ka say kra de samejamfi de apology kra ba bonti a wosre Ghana for so obi anfa ne bo ne nche no na so sebe enye nani da ho so obeyi dollars de ama agrada na emum obi anim se ono ya adoye dada enti nipa bi obeba ne nche bia so hia mo na kana kuma nko ade a obebo enti agrada ba so opeka iska no na wo so yi sika man ne se okoyi dollars a ho aba asem ti obi a emfa nche no enti asemi de samejamfi de dia babeto abonte na so still some members of the NDC so omunti ase MPP for kwado maso asem o ka ne poto ama me no ka se kra matise chief of staff kra afre samejamfi ama anobaba ye bi ekoso ene ade na abusuafo asemi bae no agrada so wonte ne ho ase da ene social media so otiso ani o se sebe Ghana fo no bi no a sebe mpredia sa Gyimi ewo ya afa no ye nya isansem hunu no na owura samejamfi ye papa ye no de ye no na te se de obia ko obi nchen ema nipa ne ye ne papa sa no so ko samejamfi nchen a okoye ne papa no agrada akra sa sika no a samejamfi di ma na $800 ono kwa na aba bonti abeka me hu sika no do $800 na $800 no kra no sebe ono agrada owobro sa sika no a na ke kase ye kakra do betum di sika no mo kra di ama samejamfi na emum de ye ne yase wate se Ghana fo no bi keka se yenyi samejamfi di because of say samejamfi amon no agrada $800 say $800 e sika ben a Ghana fo asomu a omo di na tem wo ho to understand say yenyi samejamfi di kran free na dwumam na abusuafo obi aka bi na no na Hopeson Adorye our can movement for change ho and so ekotena TV so na jano so expressing the opinion to say the obi eka bi na no se hwe ma men kan kire mo agrada na mu ni sa no otu government appointees ni na afo sa lady way obi a ode ne kokko akogina ho bia no sebe e wo se ye makwhye mark basa nipa no because agrada oye evil ye po oba oye bunsam oba sebe mpeduasa oye anyen onye a
Agradaa nti government official bi a obepe no wansem na oni Agradaa ko gina ho kekempo enye se bi a one ne kotun se didi na okoni fie ana o invite Agradaa o ne ho odi ne gina ho kekempo a okura na wo se ye show mienu wadwuma kura se beje fru se wanyi fru se abujafo ye ntie no bi emra when you appointee our present government now who Agradaa so bel na wo gina ho na wo chia keke ense mahama pam. That woman is evil. He planned to do whatever she was doing. Now, here attention, keke. Sadi no kokoye. Aye buapayo. Hey, what did my them what did me that to be decided someone. I'm going to dare her. abujafo nti asema Hopeson Adorye eka he efa Agradaa issue no eno ho no na asem ya oka yi nyamienum no kurani Hopeson Adorye se ka se nsuo bi bu obi a Agradaa nsuo na abo ne pa we de ampampam no abo no ahwe no asibam no abo no frevram a nya asem getwa na Agradaa edi Hopeson Adorye ne yira temwa part 1 part 2 part 3 we ateni ya me de brewi part 4 no na chese wa unim se meka we ya na chese wadi na temp from part 1 2 3 ya we part 4 no na part 4 de ano hye pa wadi na temwa sebe edi ni maame atem edi ne yire a oda na chi gifty empress gifty Adorye ono so wadi na tem from anya asem se ateni ne de odi ewura Hopeson Adorye ne nabusuo mu atim so obi age ne de one by one na za asem a Hopeson Adorye ekafa Agradaa on ahye ne papa otim se ensem ankofo ka ne edoso ne so Hopeson Adorye de ndi akono ho pa sense wo hwe reply na eba no a kire wo se Hopeson Adorye de na akono ho pa na ehia se ono so reply no memo tie Agradaa version of atenia ye reply a ode ma Hopeson Adorye the part 4 no na no kwasem ne say aha aye Poku 1 TV ugusu a o hwe ya wuti ne say wa no subscribe ya na wa like wa comment no wa share ama afoforo so anya bi ahwe sanse ya adwe say de nsem ne nyina e de ebro na yenko quickly on na yenkotie the professor Nana Agradaa masa who be woman and who be man pass Agradaa obi edo masa odi si obetwa odi twa obetu Maame we na ni edin bruta aya sabketo earlier okra me honi video na o ka se odokwa o campaign for Dr. Baumia and MPP wine campaign kwa Mahama na nso so odo a samejemfi a kire no emfa ho se na okotia o munyina no wase yi ska dia man no kire se man no oye nipa odo nipa ankasa nti ni kwan se nipa soro wo no so kra wo sika oyima no na che se Agradaa boss samejemfi abaso ye na yi cover up san me kan wo ye cover up a ni nyina ya chi no tim se de obi aka eye na nso Hopeson Adorye de no nko ade akod ho pa tim se atenie na odie no ano de abusuafo yenkotie the part 4 of atenia Agradaa de Hopeson Adorye. Hopeson Adorye wo ye Gyimifuo Hopeson Adorye mini wanu Hopeson Adorye o Maame check Hopeson Adorye wo ye kraman Hopeson Adorye wo ye dwedwenchie Hopeson Adorye mini gu wonu pe me tagu so me de me nasem paboa me de chiwanim Hopeson Adorye wo ye kwasia se wo bo me din edi matem ewie ema me warning mitimi baabi na me kawo na wo bebo me din edi matem na wawie abeka kyerem se me po di abemi akyeme Hopeson Adorye mini wanum me ankyeme Hopeson Adorye wo ma me twe me ankyeme Hopeson Adorye wanum kankan me ankyeme Hopeson Adorye omotuo mu kankan me ankyeme Hopeson Adorye wo ya boa me ankyeme Hopeson Adorye wani ofi me ankyeme Hopeson Adorye okoti awuo me ankyeme wo ya boa wo ya kwasia wo ya Gyimifuo wo ya dwedwentwie wo ya kraman so wantimi a me ankyeme na kraman na di wo maame ewo no Hopeson Adorye wo ya Gyimifuo pani kwasia
penny judge penny a wa mobra, penny a won for wonum, penny a wet shimmy, penny a would did a one no mon pine, penny a won foutin to sumi yaso. Jawa yere kwasiam penny, I will ho, ebedi matem. Eje atrate me, semi bolding, obami acheme, Hopeson-Adorye, o Maame check, me ancheme, Hopeson-Adorye, watadie mu fi, me ancheme, Hopeson-Adorye, me ni pini, a guanum, me ancheme, Hopeson-Adorye, me jonso guanum, kata, me ancheme, kwasiam penny, papa penny mu, abrabo, a beat you. Kasa ni yanko, na me reply, kasa, ni yanko. Hopeson and no more million gifting. My body Hopeson-Adorye Gyimi Kwasia penny judge clamine a dinner Maame de no na what shimmy and a winning answer. Now what then I know to pinimu Hopeson-Adorye we are Kwasia. So jaw yiri wo fie. Sama ba. Oba threats me. Same oba threats me. Me ni wanu pini Hopeson-Adorye. Betri mi kotum. Hopeson-Adorye me mau just 24 hours. So me to me baby. Na me count. Na wa go to TV so. Na wudi matem. So went to me ancheme. Na krama ine di umame. Hopeson-Adorye na krama ine di umame. Hopeson-Adorye o support to what it say. Pabu mu Kankan. Hopeson-Adorye wonu mu Kankan si pini Hopeson-Adorye kasani anko. To aso. No what the 800 no abed back. Almost stop it. And this boys mun kwete ho. Hopeson-Adorye we Gyimi o threat me. Send me the $800 no. Akoma sa me Gyimfia. And these boys encheme and bome fiti and ne. Hopeson-Adorye Gyimifuo Kwasia penny judge abuo gyan amobra na wonam begi no wadidi wonam begi ni nuanu emema no wadidi Hopeson-Adorye I dare you so want me antimi antum me niku wonu pini Hopeson-Adorye sa threat no awodi amame say NDC full soldiers embome no if anything happen to me in this country I will hold you responsible. Okotia wu popeduru. Hopeson-Adorye wo sia pro kochi. Hopeson-Adorye ho Kankan kodare. Hopeson-Adorye wanimu tantan. Hopeson-Adorye me tawso me newoso amobra satuni jodemchie Kwasia penny Gyimi jolly mahamha tosi. Hopeson-Adorye you leave your useless wife to come and threat my life. Hopeson-Adorye, I am your last stop. We are poor. We are cramai. We didn't cramai ta fini chum. We didn't and cramai ta fini chum. We didn't be plebe. One plafo be plebe. And so Kwasia wu. Hopeson-Adorye, Bema would the one no and the dick share. Hopeson-Adorye, Bema wunni ho. Na I bow down. Now we didn't social media. Now we did done a cramine. Now we did the day. Hopeson-Adorye, me niku wenum, me town so, me ne so, me no mama so, me no papa so. Ukraine frefre. Hopeson-Adorye, bra. Betchi me kotum. Na ye mommy tuo. We are boa. Hopeson-Adorye, we are boa. Send me baby no me count. Na someone banu bekabi. Now we try to me life. Yanche me mome. Who bomb me di Agradaa. And you get the audacity. You get the confidence. Says a mimi bo di abemi acheme. Hopeson-Adorye, do you think Ghana is for you? We are useless. We are bagger bigger. Woho Kankan sa Tw3. We ni shono wate. We ni mrabo wate. We are judge wate. We are Gyimifuo wate. We are primum wawa and primum wawa. Hopeson-Adorye. Maame share. Betchi me gotum. Yamaya wa dress u Gyimi no. I would Gyimi wa my no. What's me that ba me so wan? Me sound so. Kwasia. Wenimu fi. Kwasia. Ho Kankan. Hopeson-Adorye. Ho Kankan sa Tw3. Ho tutu. O support that to atse. Hopeson-Adorye. Ma bodin. Betchi me gotum. Abua. Wo ye bastard.
Kwasia Hopeson Adorye. Awo papa. Ane wo maame. Ebe wo no. Krama ine di wo maame. E che ene de wo. Tin wo Gyimi sa no Hopeson Adorye. Hey, umbu ade wa hu. Hopeson Adorye, you don't respect. You don't respect. We are boa for one chuchu form. One no fino out the bomb no for one chuchu form. Semi bebe biawo. Kame Gyimi nasem papua. Hopeson Adorye. Kame Gyimi babua. Na me die chuchu wani so. Kwasia. We yere two ni no. Ono kwa wo respect no. We yere shawe ni no. Ono kwa wo respect no. We yere na nkrama itafini chemu no. E discabro maudi no. Ono kwa wo respect no. Hopeson Adorye, me ni wenya. Until you arrest me, I am not going to leave you. Say me to me baby. Na me molding. Na wa bebo me din. I bet matem. I bet threaten me. Say me pet trend. We are boa. Hopeson Adorye. Why the pet trend e chewo e wo kuro yimu. Aboa penny Gyimifuo, penny Tw3, penny Kwasia. They say Hopeson Adorye. Why the pet trend e chewo as someone foul and our mama che we am come say June July. Hopeson Adorye, balok what? Balok what? Who fee? Who ye nyai Hopeson Adorye? One who can Hopeson Adorye. Hey, what me say now about Hopeson Adorye? Me say I will teach you a lesson. I will force you to respect. I will make you keep quiet. Me, Sammy Timmy baby. You think you can use a police to threaten me? Say what me back want to threaten me. Say NDC, full soldiers, you meet me at the courts. You have threatened my life. We are Kwasia. We pampa mu tutuo. We ho kro. Hopeson Adorye, we che kro. Wanu watotro. Wanu swear by se wache. Hopeson Adorye, who come se kramai. Who come se kramai. Mini wanumu pini. Me juso gu wanumu. Me tagu wanumu. Hopeson Adorye. Me mi be chiauka. Ube bre. Eti de hiya uno. Eti de hiya uno. Ade wo yiri kodi ni twem. Eno de abra aboa. Kwasia. Gyimifuo. Tw3. Hey. Na wo be mo damachi. Wa fe no. Unantemu apropro hati. Hopeson Adorye, unantemu apropro. When you fisi dwemu, when you fisi nantwie trumu, Hopeson Adorye, when you fisi mprako buom, Hopeson Adorye, mini wanum pini, uya Kwasia. I am giving you 24 hours. If you did not arrest me, mercy who, kramaiba, abua, do one kabani. Yamakwaba eba KB Logistics. Tuma ye di pan se ye de wona wokofa nyoma free China eba Ghana ha ema womo. Chese enyoma kakra bi a obeto no KB Logistics de beba wo fie be biara wo ban mu se ye kuma ase se ye nkran. De friend no door to door ebi se o kra 20 feet ana se 40 feet if China e de aba ye dumadi ye die ba ko pan no na chese ye ne hwehwehwe mre so. KB Logistics de ye nyoma eba ntem yetumi de bi fa wiem ye de bi so efa ensuo so. Se de 7 to 10 days. And I feel so say fa insuo so 28 days to 30 days. Na ababe drew pot ama ye every honum so e abrel. Ye wo warehouse kese e wo China Guangzhou a nyoma dodo biara pese wo krade ba no ye beji e de ababe gu ama na afi ye di free ho ababe drew o mami ho e de ama wa asumdue ma unya ha bia na asem da say KB Logistics e de ama Ghana edwadifo wo na wota akọ China kofa nyoma ba ne say e bia we ni wo first time awoko anase empo no ota kohono nenso ko bia wani ye ontanta KB Logistics say o frani ye nkutahudie anasa woni ye nkasa ye fawo e de wakọ company na nkasa apartment a ya gi no Guangzhou honum amadwadifo place a convenience efie no woni padodo a efa ne senti no e first come first serve basis se o fra ye bebuku room e de amount na afi ya maka aba be fawo airport na afi se o pese okodi dwa because of language barrier nti ye wodi obeka ho no beko na China kasa no wono abeka akirechiremu amount se de be ya obeti
te aseɛ na wankɔ ankɔbɔ ka na asɛm de baako bio no so sɛ woba AB logistic a yɛ freight no ɛwɔ fam papapapa wo de compare ɔmo a wɔn de bi ba na bo sɛ yɛ deɛ no wɔ fam especially with your services a yɛ surrender aka ho no bo sɛ yɛ cheap eti me hyɛn bɔ ahyɛ wo nkran sɛ KB logistics fa wo nneɛma fa hɔ na unnu ho da sɛ o pɛɛ ne yɛ di nkɔmɔ a yɛ numbers ana gu tele no so no wobɛtumi afa na wo ne yɛ di nkɔmɔ KB logistics ne ewu hia no ɛno ne ɛbɛyɛ ama wo. Poku One TV.